I Jester Raja Balkanac ovdje, a danas imamo jedan veoma brz klip. Nema intra, nema ničega, odmah prelazim na stvar. Htio sam samo da vam pokažem, odnosno da skrenem pažnju Igoru sa Balkan Tech kanala. Da sam uradio YouTube banner, pa ako mu se svidi može da ga stavi, to jest može da me kontaktira na e-mail, a vi ako možete pošaljite mu link ovog klipa u inbox kako bi on mogao da pogleda i da vidi kako izgleda njegov YouTube banner. Pa da ne serem više, da pređemo na stvar. Ovako mu izgleda stari banner. Ovo niste vidjeli. Ništa. Ovako izgleda. Ovako. Nije ono. Ništa ono nije bilo. Ovako mu izgleda stari YouTube banner, to jest sadašnji YouTube banner. Mislim da je malo zastario, mislim da nije najsrećniji, pa ja sam radio novi, on izgleda ovako. Mislim da veoma cool izgleda za vrijeme koje sam uložio, a i uradio sam ga za džabe naravno, jer drugo patim Igora i mislim da je zaslužio novi channel art. Imam i Photoshop dokument ako on nešto želi da izmeni naknadno. Tako da to bilo to. Hvala vam na gledanju ovakvih glupih klipova. Subscribeujte se ako želite vidite neke normalne klipove. Ja snimam o gamingu naravno. Lajkujte ovaj klip ako vam se možda svideo, ne vjerujem da jeste, ali lajkujte. A do sljedećeg. Pozdrav!